Jalup Jatend Piny Profesa Kithure Kindiki otimo limbe mar rango gedo mar kar tiegruok kod pith mar rech ma Kabonyo e kaunti ma Kisumu, ma bende igeno ni ibiro konyo e bero ngima jogo mapidho rech kod jodak manie alworano. Omenda duto manotiyo loso kar pith mar rechno romo bilion 1.3 kendo biro konyo e pith mar nyithi rech maromo milion 28 higa ka higa. Tok tieko gedo mar kar pith rechno, ibiro ket pi maler machiwo alwora makare mar dongo ne nyithi rech ma bang'e ibiro chiw ne jopith rech mopogore opogore. Kar pith rech ma Kabonyo osechopo atamalo 15 kendo igeno ni ibiro tiek gere dwe mar auchiel higa mar 2026. Maalum ya samaki, aina mbalimbali ya samaki ambayo imekuzwa kisayansi, kitaalamu, ili tuitumie kuongeza samaki wetu katika ziwa Victoria, na pia wananchi wengi ambao wanaishi sehemu hii ambao hawako karibu na ziwa waweze kupewa hizo mbegu wakakuze samaki katika mashamba yao. Kwa hivyo hiyo ndio madhumuni mkuu ya mradi huu. Huu sio mradi peke yake ambao tuko nao sehemu hii. Vile vile tunatengeneza sehemu za kutengenezea samaki. Already tumekamilisha project 3. Moja Siaya, moja Busia na moja hapa Kisumu. Lakini tuna zingine 9 ambazo tunaanza. Zile tunaita fish landing sites. Fish landing site ni sehemu za wavuvi kuleta samaki zao. Zimewekwa vyumba vya barafu vya kuzuia kuoza kwa samaki. Kuna soko ya samaki pale mahali wavuvi watatengenezea biashara yao mahali pasafi.